Nastavnik matematike u Smederevskoj osnovnoj školi dr. Jovan Cvijić, Andreja Pavlović, nedavno je dobio priznanje izuzetan nastavnik koju dodeljuje fondacija Alek Kavčić u sklopu prvog takmičenja za nagradu Prosvetitelj. Sada je jedan od 4 predstavnika Srbije na najvećem takmičenju nastavnika na svetu. Reporterka RTS-a je u Smederevu, ima više informacija. Dobro jutro Smederevu. Ana, dobro jutro još jednom tebi. Koliko ovo znači nastavniku Pavloviću? Glavni kriterijumi za nagrade koje dodeljuje fondacija Alek Kavčić između ostalih jesu inovacije u znanju, uspesi učenika na takmičenjima, unapređenje profesije, ali i priznanje nastavnicima. Upravo ovi kriterijumi su potrebni i za najveće svetsko takmičenje nastavnika na svetu, a Srbija na ovom prestižnom takmičenju ima čak 4 predstavnika, među njima i smederevski nastavnik matematike Andreja Pavlović. Kako je i sam rekao, nagrade za edukatore su od velikog značaja jer je to priznanje koje im često nedostaje u svakodnevnom radu za svakodnevan trud, zalaganje i emocije koje posvećuju učenicima. Da čujemo izjavu. Našoj zemlji predstoji reforma školstva, zato što se nalazimo u regionu koji je sa reformama počeo. Znači, počeo od Slovenije, Hrvatske, doći će i kod nas. I zaista verujem da bismo uradili dobru reformu školstva, neophodno je da lideri te reforme budu upravo ljudi iz učionice. Društvo mora da ih čuje, društvo mora da ih vidi, mora da ih prepozna i mora na kraju krajeva i da ih podrži. I zato su ovakve stvari veoma bitne kako bi profesori i nastavnici izašli iz neke senke u kojoj mi zaista osjećamo da se nalazimo i kako bismo izašli na pozornicu sa upaljenim svetlima da bi svi mogli da nas čuju, da napravimo dobre promene koje nas očekuju. Što se tiče nagrade, ja sam kao finalista nagrade Prosvetitelj, prve nastavničke nagrade u Srbiji koju je pokrenula fondacija Alek Kavčić, izabran za predstavnika Srbije na tom, kako ste vi rekli, najvećem takmičenju edukatora nastavnika na svetu, Global Teacher Prize. Mi smo u obavezi da popunimo sada aplikaciju koja je onako poprilično komplikovana i tako da kažem, taj proces popunjavanja aplikacije je nekako dosta značajan za nas jer prosto možete da vidite kako se razvijate i koliko zaista dajete sebe u učionici i u radu sa decom. Ta nagrada je najpopularnija i najveća. Osnovala je Verki fondacija i ovih poslednjih nekoliko godina u saradnji sa čuvenim GEMS Education školama i ona je, da kažem, poznata u svetu zato što je glavna nagrada $1 milion. Tajih $1 milion nije sad, tako da kažem, nešto što nastavnici dobiju. Pobednik je u obavezi da taj novac uloži u obrazovanje u svom kraju, u svom društvu. Tako da, eto, to je još jedan aspekt koliko je ova nagrada značajna ne samo i za grad Smederevo i ne samo za Srbiju u celini, jer oko eventualnih pobednika, ja se nadam, neko od nas 4 koji ćemo predstavljati Srbiju može daleko da dogura, može sav taj novac i iznos da uloži u našu zemlju. Jedna od kategorija na svetskom takmičenju za nastavnike jeste i kratak film koji se ocenjuje po broju pregleda i najmanje što možemo da uradimo jeste da podržimo naše nastavnike na ovom velikom takmičenju, a svi kratki filmovi se nalaze na zvaničnom sajtu fondacije Alek Kavčić. Studio.